sithi ngiyaphakamisa ibhrugwe lalelofetina yaphuma ithubhobho yangena esikhaleni sethoyilethi yehla ithubhobho yakuthi ntaba engcekezeni ngakhala ngathi ngiyayifuna ithubhobho yami ngiyayifuna ithubhobho yami. Plani bani ngethubhobho inhlanhla kwakukhona ujaha owayesebenza khonapha wathi ithoyilethi leyisi yakhe likhisimusi vele kayikaqini isilebhu lesi siyakhipheka wabizwa amadoda asondeza isilebhu eceleni wadingwa igabha wehlisa indoda yehla lanxa wakunuka ayizange ibe nendaba yafika yayintapulula ithubhobho yami phakathi kwengcekeza lanxa yayinuka ithe isintapululile bafika bayigezisa yahlengwa ithubhobho yami ayayizwa othandekayo ngenxa yesono sawela engcekezeni yesono yebala Adamu lo-Eva sawela esonweni kunendoda eyathi ngiyayifuna ithubhobho yami kunendoda eyathi izulu libucwakacwaka ibhayibhili lami ngelakho lithi kakubalanga njengento yokuphakwa ukuthi nguNkulunkulu kodwa ehle elingane nomuntu wehla uJesu nxa sesesiwele esonweni ukuthi azosintapulula kuningcekeza yesono ukuthi azalelwe endaweni ecaca yeBethlehem wazalelwa esibayeni sengulube wazalelwa esibayeni senkomo wazalelwa esibayeni sembuzi wazalelwa esitebeleni ukwenzela ukuthi inyamazana ayesireplace wazalelwa esitebeleni ukwenzela ukuthi ayekhulula izimvu ngoba kasihlengwa ngegazi lezimvu lembuzi kodwa sesihlengwa ngegazi likaJesu. Kunegazi elachitheka esiphambili nanso i-album esikhumbuza indaba yokuhlengwa nansi i-album okukuzulela emzini wakho nansi i-album elotshwala ye-wave of peace esikhumbuzayo ukuthi ngithanda ukumusa all directors for amagrupu abuye ezosapota aqanse ngapha lawo sizodedicate igroup sibenze kamhlophe. All directors or chairpersons for each and every group asizeni sizobenze kamhlophe. Wow.
Sikululiwe hayibo inkosi esiphambanweni ngalo igazi elingena tholakala sithuphakeme Nkosi yamakhosi sikululiwe hayibo inkosi sesingome esiphambanweni ngalo igazi elingena tholakala sithuphakeme Nkosi yamakhosi Nkosi